مگر در کدام محفل شیشتیم اگر خواهی که محفلتون رنگی زیبا بگیرد یا رونقی زیبا بگیرد از حضرت عمر سخنید سخنان حضرت عمر میگه ای حیات عمر نقل کردیم اما محفلتون گرم میشود حقیقتا برای عزیز همین حیات حضرت عمر که ما در نسبت همه اصحاب پیغمبر انشاءالله خاک پاشونیم و کیم از نفرهایی که الله از ما راضیگیشون حتی اعلام کردگیه لیکن هر کمش خصوصیتی خودش داشت ولی حضرت عمر هم خیلی بیم دوران خلافتش سو فرق کننده بود هم دوران خلافتش زیاد دوام کردگیه قریب 11 سال و هم تمامی دیگرگونی ها و پیشرفت ها در دوره حضرت عمر حضرت عمر سخن دارد میگه که پیامبر اسلام درود خداوند بر او باد می‌فرمایند حجامه شفای امتی من است. شما اگر از بیماری‌های فشار بلندی، استخوان دراز، رادیکولیت، پروستاتیت، گریژا، روماتیسم، بیماری‌های سیستم خونگرد، فشار خون، بیماری‌های دل، درد سینه، تنگی نفس، درد سر و درد چشم و یا اینکه خیرگی چشم و اینچنین از وزن زیاد یا اینکه کم وزنی رنج میبرید حتما در رقم‌های روی اکران بوده در تماس باشید. بختیار حجامه در خدمت شما است. سراغای ما شهر مسکو ورخنا پولیا دوم 48 در نزدیکی بازار صدوات حتما در رقم‌های ما در تماس بروید. حضرت عمر سخن دارد میگه که رأیت جمیع الاخلاق دوست‌های بسیار دیدم این زمان در مقصد رفیقای زیاد دیدم همنشین‌های بسیار داشتم فلم ار خلیلا افضل من حفظ لسان لیکن هیچ دوستی را بهتر از این حفظ زبان نیافت دوست ها بسیار اینقدر همنشینا داشتیم اینقدر بگیم حتی همین نزدیکترین آدم ها در گردم همه جمع بود لیکن از همه بالاترین دوست فقط همین نظارت زبان نیافت اگر می زبان ما نظارت میکردیم زبان ما اگر حفظ میکردیم خلاص از ایده دیگر بالاترین دوست نبوده یعنی معلوم میشه است که چگونه که اشاره الله و رسولشان به همین زبان بسیاره همین ما را برادر عزیز میکنه همین ما را خار میکنه هر چی شیم نشیم همین پارکی گوشت میشیم برادر است حضرت هم بسیار یک زیبا مثال مصلحت دادنده گفتن که و رأیت جمیع المال پولداری را هم دیدیم مالداری را هم دیدیم فلم ار مالا افضل من القناعه یکی هیچ چیزی رو در همین مالداری بالاتر قناعت ندیدم تا در مالداری اگر قناعت پیدا نکنی مالداری با تو زیان میاره ضرر میاره و کنترل کردن هم نمیتونی وقتی قناعت پیدا شید وقتی که آدم چیه سیر میکنه بگیم قناعت کشید سیر کردن وقتی آدم سیر میکنه اگه تو سیر نکنی همون حدیث پیغمبر لیس الغنا عن کثرة العرض ولکن الغنا غنا نفس اگر ما 10 خانه در همین پایتخت داریم ببینید 10 ماشین های رنگ و برنگ داریم هر یک کیسه کن پول میگه این نشانه ثروت نیست این نشانه بگیم مالداریت نیست مالداریت و ثروتت میگه زمانی هست که وقتی نفس قناعت پیدا شود همین نفس قناعت که پیدا شید تو مالداری تو پولداری من دیدم میگه مال زیاد دیدم لیکن هیچ چیزش افضل قناعت ندیدم تا در همین
қаноат точкаи охирай. То агар дар инҷа қарор нагирӣ, халас ба ҳамин ҳарисӣ қатӣ мерай. Доим ҳариси дигар, доим мақсад ҳамин ҳушу гӯшу дарамияй. Як дам мебинӣ ки дигар по пара монди, аз ҳама тарафа монди. Лекин ин нафс мақсад ҳамо ҳарисиш, ҳамо гирснагиш бигем истодагие. Қаноат ки пайдо шид ба тамом. Баъд сеюм чӣ гуфт? Раъайтул ҷамиъал бир. Гуфт ҳамин меган хизмат меган, некӯӣ меган, хоб некӯкорӣ меган. Инҳош ҳам сиёр дидум. Лекин мегам фалам ара бирран афзала мин насиҳа. Ҳеҷ чизеро некӯтар ай насиҳат надидам. Агар ҳар чизе нек бошад, ҳар коре нек бошад, болотаринш гуман насиҳата қарор медиҳам. То агар ҳамин насиҳат набошад, бародарои азиз, оли гоҳ мегем ку, мегем эй гумш ки ида дигар насиҳатам дар кор нест. Анами хатое. Рӯз як китоба хондум, сухани Ашраф Али Таҳонавиро. Сё гапи зебо гузашта, дар як ҳоҷатхона шидагӣ будум ки берунда ду кас баланд гап зистанд. Якташ мега ки ман фалонира 100 бор гуфтум намозта бихон, нахон. Дигар гап дару ҳайф. Дигар ман намегумш. Мега ӯ дигариш гуфтесеш ки охи ӯ ай гуноҳ кардан бас накард, тоба накард. Ту чӣ ба ай насиҳат бас кардӣ? Ту чӣ ба ай насиҳат боз истодӣ? Оху ай гуноҳ бас накардисе ку. Мега ҳами гап хишм омада. Ӯ ай гуноҳ кардан тоба накарду, ту ай насиҳат кардан тоба кардӣ. Дигар намекунам. Негуфт, ин хеле мумкин нест гуфт. Ҳамин гапи ҳам мардак ба як олими калон мега мада бисёр хуш омад. Барои ҳамин ӯ мақсад дар боби истиғфор мерафта. Яъне то замоне гуфт, агар то замоне ки ҳамин даст ай гуноҳ наканӣ, то ҳамон замона истиғфорро тарк накунӣ. То замони гуноҳ қатитай, истиғфор бояд қатиш бошад. Халас, яъне насиҳат болотарин чиз будайда дар мо, ки мо бояд ҳамеша насиҳата бин мисол дин худаш насиҳата. Ва ҳамин мардуме ки мебинем каме мисол ҳаст, алҳамдулиллоҳ бигем ҳамин калакҳошон дар ҷо омадан, раи дуруста ёфтан, ҳама шаҳри насиҳат чӣ мекунад. Барои ҳамин насиҳат қудрат дорад, насиҳат бисёр қуввати калон дорад. Фақат насиҳат роҳҳо дорад. Агар ай роҳҳош натоним рома, дар ивази насиҳат мо мақсад зиён метим бо. Барои чӣ ҳамин психологоро меоран мешунонанд? Психолог мисол аллакай хондайда, таҷриба дора, услуборо медона. Меоран ҳамо метона ҳамин одама, дидем дар киноҳо ки ҳатто пистолет дар ҳамиҷаша мега хидмат мепаронон, гап қати пистолет айдиш мегирад. Агар ё тайёр буд хиша бояд бипаронад, ё айдан теза бояд хиша партояд. Ба гап ҳаморо мегардонад. Яъне сухан ки худо ҳам гуфтааст, шариат мо ҳам гуфтааст, ҳамин қудрат дора, қувват дора, сеҳр дора, ҳатто ранги бигем ҷодуай. Фақат бародаро аз он пунктош мо шумо агар биромада битонем, натонем зиён мекунем. Лекин дар умум насиҳата ҳазрат мегӯяд беҳтарини чиза. барои чӣ дар ибтидо гуфтам Ҳасани Басриро ки мега аз Умар сар кунем, рӯз як қиссаи ҳаётиша хонум ҳоҷон. Мега вақте шаҳри чӣ омад? Шаҳри Шом, Сурия. Дар оҷа Язид бачаи Абу Суфён волӣ будай. Мега омад аввалин хонаи волидро омад, хонаи мири шаҳр. Медояд ки хонош парда гирифта, гирифт парда. Хеле мега мекунад, мега чие? Мега пардаи ҳазрат. Мега ма то ҳамин хонаи ту дуромаданда садҳо одама дидум ки ба як тиккаи латта муҳтоҷ буданд. Ту як девола гуфт гирифта парда кардагӣ буд, мардумат ҳама гушнае. Биги гуфти пардоро бикан, пора ку бар мардумро тақсим кун. Бародаро, ира адолат мегӯянд. И ҳақиқатан аз ҷиҳати адолате ки яъне
تو چی حق داری که به ایچ صاحب شدی حالا که مردم تو مثال نیازی به همیت کلت تو دارن چقدر او کم کمک یک کار دیگر هم داشت ولی همین چیزده من خواندم تاریخشده میگه همین آدمایی که کم ترک مالدار و پولدار میشدن بود در زمان خودش حضرت عمر فیراد چون میکرد فیراد میکرد اکثری پولاشون رو میگرفته علال خصوص همون رهبرا را پولاشون رو میگرفته در بیت المال میپرسته است میگفته است حضرت برای چی کارا میکنید گفته است شما ایروی ترس حیبت نداریم ویقار شما ایروی ترس نیست یعنی آدم ترس خدا داشته باشه حیبت ویقار داره تا شما ترس خدا حیبتتون نیست فقط پولدار شدگین حیبت پیدا کردین مردم در شما دیگه مراجعت کنه میتونه برای من حیبتتون رو گرفتیستم که مردم قطعتون مراجعت کنه بتونه مردم پیشتون آمده بتونه این رابطه شما را حیبتدار پولتون کردیه همین پول چیه بعضی وقت آدم با حیبت میکنه یک قطعی نمیشه آگاه زد اصلا در کتاب ها میگه حیبت ای ترس خدا پیدا میشه لیکن ای مال پیدا میشید است حضرت میگرفت است مالاشون رو میگرفته میبرده است وقت میسپاریده در بیت المال تو که همون حیبتی و یعنی با گمانی میگه خدمت میکنه در قیام که همین چیز مقصد به شما زیان آوردیسته بگذار مردم به شما مراجعت که بتونه بگذار مردم در دیدیل شد به شما گفته بتونه مقصدش ای بده است حضرت خواهی خدای مهربان عاقبتمون رو بخیر کنه و میمونامون رو به سلامت نگه داره مسئولیت هایی را که حضرت عمر رو در خدای مهربان که توفیق ممتد از یوم